Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip, zove se Vestal Amazing 2. Danas ćemo igrati to, ja ću tu pled. Smisleno, ja ću biti plavi zato sam ja dečka. Yes! Da smijesim kao tako. Ne. Ne. Zašto? Da probamo. Yes! Yes! Idemo ovo. Jesam dobro to. Reklame. Ne! Daj! Redvins. Okej, ja idem izaći. Ne opet reklame. Ne. Možda ćemo sada challenge. Ja sam sad plavi. Oh my god. Ovo je... Yes! Ovo je sad puno teže. Ne znam koji sam ja. Ne. Ne. Sada je... Možda... Yeah! Okay. Ne! Malo. Yes. Ne! Ne. Izgubit ću sigurno. IQ Option, the most convenient access to the stock exchange. Profitability of up to 91%. Zašto ima toliko puno reklame? Moram to izvijestiti. Ne! You lost. Neću temo igrati. Možemo na challenge. Ajmo sad one player. Ok, mogu ja biti crni. Ja vam crni. Cool. Jej! Daj me! Ja mislim da će biti 5-0. Ne! 3-1. Mogla bi ja i dalje volim. Yes! To! 5-1. Black Queens. Ne. I to je bilo to ljudi, nadam se da ste uživali, ostavite like i subscribe, vidimo se poslije.